Laga Espíritu Santo dirige. Ese es el título de nos devocional. Nos aquí recibimos na dosa trove. Y nos está recibiendo, Señor, su bendición para nos iniciar de dos partes con fe, paz y propósito. Román, familia, amigo y contacto de vuestro canal Palabras Actualizadas, recibí bendición de nos eterno Señor y nos cordial saludo para el día hoy. Los textos de meditación te avisan lo siguiente hoy. Pese y mes, me te avisa vos. Si vos laga Espíritu de Dios dirige vuestra vida, vos lo no satisface vuestro mal deseo. Gálatas 5, versículo 16. La palabra de Dios está mostrándonos una realidad que diariamente nos lucha con él. La lucha entre lo que nos sabe, que te agrada a Dios, y lo que hopi viaja nos accionan está demostrando. Con otra palabra, en momento no conocen conocimiento de Dios, su voluntad, pero ainda nos está sintiendo presión de nos deseos, nos debilidad y nos naturaleza humana. Pablo ha expresado la lucha aquí de una forma hópicla. Él avisa, mi nota comprende mi mes actonan. Pasobra, mi nota hace lo que mi que. Pero, tanet lo que mi tin rabia ribache, mi ta hace. Romano 7, versículo 5. Esa que estamos mostrando que el problema de gente no está solamente falta de información. Hoy viaja no sabe lo que está bom, pero nos no tiene fuerza para nos por vivir. Pese nos mester de un poder más grande con nuestra propia voluntad, nos mester de Espíritu Santo. Ahora Jesús estaba arriba cara de tierra. Ela permite y ela permite nos un consolador, un guiador y un revelador. La promesa aquí no estaba sin motivo. Jesús conoce el dilema de humanidad. Esa gente por sa es verdad, pero sin Espíritu Santo y no por viva de verdad. Jesús es danos ejemplo perfecto. Ela viene de nos mundo. Ela toma naturaleza humana. Ela siente hambre, cansancio, dolor y tentación, pero él no apeca. Él no ha permitido que su necesidad humana hubiera mal deseo. Él no halaga la carne gobernar su vida. Ela viva totalmente sometida a la voluntad de su Tata del cielo y dirigida por Espíritu Santo. Pese Galatas 5:16 te llama-nos para que el Espíritu de Dios dirija-nos vida. No está simplemente para nos querer del Espíritu Santo, sino para nos permitir que Él guíe nos pensamientos, nos decisiones, nos palabras y nos actitudes y nos vida en su totalidad. Nos no mester la vida que el reino de Dios te llama-nos para una vida santo. No una vida de apariencia religiosa, sino una vida que te va transformando diariamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Pasobra, ahora Espíritu Santo te dirige-nos y no te lleva-nos de un compromiso con pica. Y te lleva-nos cerca a Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, si vos quieres conocer a Dios, Espíritu Santo lo revela. Si vos quieres pertenecer realmente a Cristo Jesús, Espíritu Santo lo dirige a ti. Si vos te sientes ansia, vos te confundido o sin dirección, Espíritu Santo te es un que por guiar dentro es verdad.
nos por ta vencedor. Nos mester wak Jesús. Ela viva com desejo ferviente para hacer voluntad de su tata del cielo. Ela avisa, para sobra, mi não abaja for de cielo para cumprir com mi mes voluntad, mas para cumprir com voluntad de Jesus que ha mandami. Juan 6, versículo 38. Ese es el secreto de vida espiritual, mi hermano. No viva para cumplir nos propios deseos, sino para cumplir con voluntad de Dios. Jesús ha comenzado su ministerio bajo de unción de Espíritu Santo. Lucas te avisa-nos que Jesús alesa a palavra do profeta Isaías, que estava a avisar: Espírito do Senhor está arriba a mim. Pensei, ela ungi-me para anunciar a boa notícia na pobre. Ela manda-me proclamar liberdade na preso, vista para cego e para esnan oprimir, liberdade. Lucas 4, versículo 18. Después, Jesús avisa: Awe, e palavra nan cuboso atende a que da cumplir. Lucas 4, versículo 21. Essa que mostra-nos que Jesús, su vida e ministério estava completamente bajo de direção do Espírito Santo. E se Jesus, como nos exemplo perfeito, aviva dependiente do Espírito Santo, quanto mais nós não mester de estar bajo de su guia, esta bajo de guia do Espírito Santo awe. Mi irmão, não luta contra picar solamente com a própria força. Não trata de vencer mal desejo solamente com determinação humana. Determinação está importante, mas não está suficiente. Nos mester entregar-nos vida no Espírito Santo cada dia. Jesus permite-nos. Mas ora Espírito de verdade vini, lo é guia vosso na verdade completo. Juan 16, versículo 13. Espírito Santo não te guia-nos na glória personal, ele guia-nos para glorificar Cristo. Ele mostra-nos a verdade, ele convence-nos de pecar, ele fortalece-nos de nos debilidade e esta forma de nós é caráter de Cristo Jesus. Pensei, é chamada para esta clara. Laga Espírito Santo dirigir a vida. Ora bota papia. Ora bota tomar decisão. Ora bota sentir tentação. Laga é dirigir abo e a mim. Na nos casa, na nos trabalho, de nos relaciona, de nos serviço na nos eterno Deus. Para sobra, a promessa está firme. Se nos laga Espírito de Deus dirigir-nos vida, nos lo não satisfazer nos mal desejos. Mi irmão, havia bom dia para nos visa. Senhor, me não quer viver mais bajo de direção de minha carne. Me quer para o Espírito Santo guiar-me, transformar-me e llevar-me mais cerca de Cristo Jesus. Nossa oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, ave, nos também por delante com um coração humilde. Nos está reconhecer que sem o Espírito Santo nos não por vence nos debilidade, mal desejo e nos luta interno. Por favor, llena-nos com o Espírito. Guia-nos pensamento, nos palavras e nos ações. Siga-nos viva maneira Jesus viva. Someti na boa vontade, fiel na boa palavra e dirigir para o Espírito Santo. Awe, nos entrega-nos vida completa nabo. Laga o Espírito Santo dirigir-nos vida para nos por glorificar Cristo de turcos. Em nome de Jesus, nos pedi e agradeci. Amén y amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega a nos por medio de Boc Canal, Palabras Actualizadas.